हेलो नमस्कार बंधुसकल आज आम गोपेश्वर मंदिर जाम और जो भिडिओ भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी और सरू सा एट कमेंट कर दी और यहाँ BMW लै जाम और भिडिओ आरम्भ करूँ। আমি পালো সাড়ে আহি পালো गोपेश्वर मंदिर और ये BMW আমি গৈ আছো হাৱেৰ পৰা गोपेश्वर मंदिर आহি পাই গলো ভিতৰত সোমাই যাও নেকি। हेलो नमस्कार बंधुसकल এতিয়া गोपेश्वर मंदिर आহি पालो आमी और 15 किलोमीटर मान है आमार तार पৰাই আহিলে এতিয়া দেখুৱাই আছো মই गोपेश्वर मंदिৰৰ পাহৰ मंदिर সকলোবিলাক দেখুৱাই আছো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে সৰু চাই কমেন্ট এটা কৰি দিব আৰু मैं मंदिर तो देखो अपना चाई थी भिडिओ गोपेश्वर मंदिर देखो रब पूरा इतना मंदिर আছে সৰু চাই এইটো দেখুৱাই আছো আৰু এইটো এটা মন্দিৰ গণেশ মন্দিৰ এইটো এটা মন্দিৰ মন্দিৰে মন্দিৰ ইহঁতক চাওকচোন বা একেবাৰে মোবাইল টিপিছে আৰু এইটো মন্দিৰৰ গেট আৰু ইয়াৰ পৰাই गोपेश्वर मंदिर भिडिओ समाप्त करो। नेक्स्ट भिडिओ आइए चाই থাকিব যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু ইয়াতে भिडिओ समाप्त करो। আজিলৈ টাটা বাই বাই।